Hai menaze ibeting chua ilung tapen menen main digyo zikuchum sumai gumarasam news kede reinsa CHUNA Times biagana pungwanga radele. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne marasam pomanai hazungo zaman no zakam pobi hige saze digyo ziket tingkum chang na zakam daigene hindi kachi be ta tobe Bharatiya Naya Sanhita 2023 kangene child marriage hana poina nokura tingkum chamakche nokumidu hindi kachi be ta to zele dega dodele ke chuleng Bharatiya Naya Sanhita hindi na rangaibe Assam de hange pathodi ka sang be zai te ta to rala muile apo hindi kachi be ne rangchi chia kaize loi meting kum krote set chang ma medu sexual intercourse ki kecha kan rai beta to gai dina hamo homa to menu ne hindi telet ti mahangen dam gaize kabang ki te do de le ku chuleng zai hindi ka chibet Bharatiya Naya Sanhita na rangchi chia kaize loi meting kum krote set chang ma medu loi mene pheu gaize ki keche kan rai beta to medu loi medu ka dui bahang dam gaize kabang ki te do de le saleng Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Bharatiya Naya Sanhita hindi ka chibedege palam palana rang chicha kaize chogume child marriage hana poina noku rating kumchang makse noku dina pano ting kum kritik set chang makta ne pano nai sexual intercourse ke keche kan rai beta te ra phemak lei zai loime nang no biloi du pating kum kritik set chang maktina mi pe mine pano su ngoje dolak lei zarangai de lei for with consent for married women has been raised from 15 years to 18 years. তাৰমানে এতিয়া 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যদি কোনোবাই বিয়া কৰায় আৰু যদি তাত সন্তান থাকে তেতিয়ালে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ প্রুফ যে 18 বছৰ আপুনি 16ত বিয়া কৰালে 12 বছৰত বিয়া কৰালে 18 বছৰ আগতে আপোনাৰ সন্তান হ'ল তাৰ মানে 18 বছৰৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ পত্নী হলেও আপুনি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স কৰিব নোৱাৰে আৰু যেহেতু সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স কৰিছে দিস হ্যাজ বিকাম এ নিউ ক্যাটেগরি অফ অফেন্স আন্ডার ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ইয়াৰ ফলত চাইল্ড ম্যাৰেজৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম আৰু ন্যায় সংহিতাত কোৱা হৈছে যে 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ even consensual intercourse is equivalent to rape অর্থাৎ 16-17 বছৰৰ ছোৱালী with consent to যদি আমি sexual intercourse কৰো it will be considered as rape and it will be punishable as offense of rape. Manipur sorkari ne zimain dikyo zikana tingkum chang na zakama dai damai ge Manipur ge bambeli sikilei na dage sampe chigai ze na main dikyo zikchum sumai ge ne chuze dikyo ze madai bamai ge chang lisikilei na bangkham na rahang sam hepet kai dele palam ane Manipur dai pa bami songa apege ngyu ki na ngyu narame dui loniam ze dangerous mark sedo dibe zigene hinbe pet ran chet kai be dui dikyo ze loniam kham bambe zigene lei je salei apo samria ze director of education Manipur el Nada Kumar Singh na rangai ze Manipur dai pa bami songa be getting resom mak chatting ri bezigene haim na thing ze bam hange du pet kai ze Manipur dai ga ba melisi kilei ne government aided private na central school dikyo ze kuchum na dikyo ze madai ga chang lisikilei na bangkham na ralei ze sam hepet kai delei Manipur Inner Parliamentary MP Dr. Angomcha Bimol Akhoi Zamne the main dikyo ze ket mama ge India de go body pe mera ma wang duilu sam rambe ki parliament ge sab chulu sam sa be hi ge saje central leaders ramene Manipur de ge ka box ba be de ge jing ze rim bambe chamse maklei kane tingte colonial era ka ha me ki ne India de gwangte ze te be ting ne bambe lui lei jai post colonial era ka ha me ki India de sogai lu te ti be chang ge du te kyu zbam de lei je sale Inner Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. Angomcha Bimol Akhoi Zamne parliament ge Manipur de ge hazer kana ke keche teure tuza ka bok man bedege sabsu lurang lia guys pahange pi ibe pe bezigne motion of thanks to besam pe gai de leng India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne Manipur de ge zing zabam benai
India de go hanglia pe President Draupadi Murmu ne India de go samram be ki kana Lok Sabha na Rajya Sabha ge sabchu lu je samsa be hi ge Manipur de ge ka bok wan betting kum ket suna I zabam be de ge sam ke tu sapen ma pe ge ne prata be sam rangai je India de go bodi pe mra mene Manipur de ge zing ze rim bambe samsei maklei ka ne tingte colonial era ka hame ki ne India de gwangto zabam be ting ne bam lui de le je ka chuleng Dr. Angomcha Bimol akhoi zamne sakating mi garai je Manipur de ge jet kana ke ketche heteurei tu je ka bok bam be zigene pedaina me mina changriak sroksi me panui ki ga je insi ki ge bam jane Manipur de ge ka bok be zigene mina haina si penuring ting pepet kai je ta be hanui de be maklei je saleng Manipur de ge civil war jet kana ka ke heteurei tu je bam be zigene Zeme na ramdu chi chi na gi mira me teilung ra chang di je panui ru na panui kulo re ra chang di le ji ge India de go bodi be mera mena kan thabe pi pe gumze pi je ting kum ket zu de le je saleng Dr. Angomcha Bimol akhoi jamne India de go bodi be mera mdu machi ne je ne bi hi ge neuze Manipur de pa bam le ne ge Central Armed Forces spam bo bamze Manipur de gum lak sa bam de chi ne le je saleng Manipur de je India de go namdi roge Indian sokuri go spam dung kan ki lang je most militarized area sang je bam de le jai armed policemen gimi te zam be spine civil police one ki je bam de le kane Manipur de ge pdeina me mina sangrek sroksi me panu ki gaze inse ki ge bam sai Manipur ge kabok wan be je gana kalaki changsi te che khamni bam de le kane India de go bodi pe prime minister nai hangya pe president go speech ke Manipur gulam ge samke ke tu sagai mak de le je sale Dr. Angomcha Bimol akhoi jamna saja prime minister Narendra Modi nai nationalist party panu mi ngo pet se Manipur de je India de go namdi ket le jaine anui Manipur pdeina madu ning tinge je hong le je sapet ma ge pane samsa ta du de le jai India de je nationalism haim na suket lungket te je lungbam leibe lugu le je sabchu lu je samsa ga de le Lu Krusrok India de Guspay manai Mongolian army nomadic elephant Guspay me rulu je tu kalibe joint military exercise na main dikyu je kuchum tingkum chang na ja kam dai gene chuze dikyu je Krusrok tingkum chang na ja kam dai ga chang joint military exercise umroi migalaya gene tatkyu gu le ga chewleng India de nai Mongolian de Guspay me rulu je tu kalibe tariam ne jet ka bez ai me de di kana Guspay me bok na ka ke tu chi du be tu tu gai je India de nai Mongolian de ke che ha ba gwak je ta tu sam je spy me bo ket go papung kan rang be tin sam ga be changulei ka chewleng Ipo samze additional Directorate General of Public Information Ministry of Defense Army ne social media platform X ka rogai deleng Assam dege milung mi be pe hige tim saksa bamabo Assam State Disaster Management Authority go official bulletin ne jimain dike zikna dammai ge saje Assam dege duinai zbambe madu ipet sumak leizai Assam de second wave of flooding pakana be duinai wang be zigene mina laksro changringyo si medu de toze lunghre je la le ke chewleng Assam State Disaster Management Authority ne Indian Air Force dage ngagara ke je Hatia Ali Dibugad ke kan me mina hangkroi ku chumdu haduina nai namni je ngai dolak seba ma bodu repair ke mongbului gumje ngaga de le ke chewleng Marasam pomadaga Assam State Disaster Management Authority ne saje hadui gu current prenchi bene Dibugad namdi ge kalaki misong gaten chanele jai Dibugad namdi hadui nem phumni betting na mi pui sorok changdele ke chewleng Assam de ge hadui nai sha khamni be bam ramezi je Kamrud Golagat Majuli Lakhimpur Karimganj Chachar Demaji Morigon Udalguri Dibugad Tinsukia Nagon Sibasagar Darang Nalbari Sonitpur Tamulpur Biswanath nai Johat le je sale Mizoram dege tingtung hi perenchi be wangje tingrui somak che rui begene jimain dikyu je kana damai ge ajol namdi Zema bo locality ge me kyu begene klaki de to za ki ten chani je klaki ge longme mina hangchum chimero ge na poina ting komadai puidu te chetni le je sale police ne marasam poga be sai sui je chaidi me mina hangchum ji je isak changte pating kum himre kana pano larin thari pating kum kaming yonai panai na hlo mena poina ting kum madai pi bezine ebigel la chang chimi chaidi le ke chewleng police ne sa je ai me mina hangchum go ko chai pum ga be ching kwak che 7-day Adventist Church Zema bo haraki gu hol eki ke di be kai zara le jai tingte mi po mi pai se ka ta subigum pe ki bo nai pram bezet ma bong ne ting mui ke tet ke de le jai na main di ke je kuchum sum mai ke ka chai ka bai betariam 7-day Church ge te ke gu le ke chewleng
Manipur dai ge tingrui somak se tingrui betting nami pui kuchum chang di beligum je Manipur sokri ne pedai na men ting zaban mahange ndu pet kai je Manipur dai babami songa bege flood alarm dui na do bui bela le je rang to gai de le palam ana ngeu ki na ngeu no rame dui loniam je dangerous mark se do bui be zigine hingbe pera nchet kaberia dui dikeu je loniam kham di de le je sale sokri ki gur je de mabo district authority Infal West Infal East nai kada be Belly district kadai lopi no na pakam ge lungmera medu do ta na te kon rora sam hepet kai je ko saret ki urje te me bodu pathau kanang batar me te rarangai de lei Manipur de ge tingna sha je ting rui bezig ne hadui ka ba be lote te bam git phai no ne manura me ne ke nam di je infal nam di pa bam mi songa be ge duin sung hang je public property no ne kala ki mi songa ge duin sung ge se ten che khamni de lei je sale India de ge tingma ibe tingna sheba pelam rang kon to mabo Indian Meteorological Department IMD ne rang to gai je Manipur nam di ge ting ka khai wang je ting rui be nai ting ka phit je ting rui be dikeu ji mingeu rimai ga chang hange rang to gai de le Nepal dai go body pe Prime Minister Puspa Kamal Daha Prachanda ne patabam gene tin so makche Board of Confidence pugo sokri ne mina keme nu ne opposition party ne mina keme be pira zai chog me kyang na ne body me wang dui lu je samram be ki ge elected representative kyang na ne ki be ne sokri ka chi be pungra pi gule je Divendra Podel Communist Party of Nepal Moy Center ne te mena so ge rang ba ga de le Nepal Prime Minister Puspa Kamal Daha Prachanda ne Board of Confidence pira hange Rashtriya Swatantra Party Nepali Congress nai Communist Party of Nepal UML bogu support kanang je ki delei aipo Board of Confidence pira ka bok chu beze Nepali Congress nai Communist Party of Nepal UML ne sokri ka chi be pungra puina ke te je bam rasam bra te gai lu je new headlines link pet ka lu bechang ge delei Nepali Congress na Communist Party of Nepal UML na samria to ga beze KP Sharma Oli ne Nepal de go body pe Prime Minister tikum ket pi te rajai pachange Sri Bahadur Deba ne kada betting kum general election umakta ne Prime Minister to raja samria to ga lu bechang ge dele ke chuleng Kadai rei dige gonagri tilang be longest bicycle in the world pedit patakan de be fit hacker yak set na inchi cricket lei ka chule aipo gonagri ze dudes engineering mato chime minang ta set wang rulu ze ta tun samje Zeme na ning dolak pe mechin tiloipet kai dele aize te ti betting kum changna jang kai kum ge Australian Bernie Ren ne gonagri pedit patakan de be fit hacker ringyo na inchi te set tiloga be ku record to be da kai dele ka chule aipo gonagri ka chi benai tilang be record che Zeme na numchang la pa record te ga be je gri chojin do bile ga chele Guinness World Record kadai re de dige maning dolak para me roha ko bam bonus saze apo gonagri te loiper ka be je Ivancha pating kum bros kui pe ne pacham rangai je te lo ga be ko le ga chele Pi guys ang kingani melay na du to delay azina lung tapen me na may gumara sam news tuna time ay gina lo agay delay